आकाशवाणी इम्फाल वायंगबम राजेशना पाउ पाजरी अहनबदा मरुएबा पाउ मणिपुर विधान सभाना NRC चनहनबा इंकुमजा लिसिंग अनि कुनिथोइ द लौकिबो वारेप नहौनना सेसिन हनबगा लोनना मसिबु चनहनबा केंद्र तक्सिन भाइना वारेप लौख्रे मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी मणिपुर के सिंगी जिला खरदा कुल अमसुंग मिसिंग का हेन हेंगलपगी ऑफिशियल डाटा लेरे चुराचांदपुर की DC अमदी SP ऑफिस थुगाइदना मई थाकिबगी थौदोक मरी लेना FIR निपान लौखले मियोय कुनरो मसक खंगबा ngamle हाइना मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी मणिपुर थोलिबा कांगु की इरांग असि लाक्सिनबा होनबदा मणिपुर पुलिस के पर्सनल मापन सीक्रे मरफुद्रानी पान असोपन नांगले हाइना ngasi मणिपुर विधानसभा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन फोंदोखरे अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाइरी भारत असि मालेमदा नुपीदा शक्ति पीबगी अचोब खुदम अमा ओइरक्ली मणिपुर विधानसभा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC चनहनबा इंकुमजा लिसिंग अनि कुनिथोइ अगस्त मंगाद लौकिबो वारेप ngasi नहौनना सेसिन हनबगा लोनना NRC असि राज्य असिदा थबक्ता ओंथोनबा केंद्र सरकार दा तक्सिन बहाइना वारेप लौख्रे NPF की MLA श्री लेसियो कैसिंगना NRC चनहनबा सभाना वारेप लौदुना केंद्र सरकार दा तक्सिन जी हाइबा प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन अमंगसी सभादा पुकलकी कोन प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन अदु सरकार की वारेप ओंथोक्तुना केंद्र सरकार दा तक्सिनबा वारेप लौकी I beg to move the resolution that this House resolve to reaffirm its previous resolution passed on 5th August 2022 and also to urge the Government of India to implement National Register of Citizens NRC in Manipur in the interest of the state in particular and of the nation in general be adopted. House the resolution, this House resolved to reaffirm its previous resolution passed on 5th August 2022 and also to urge the Government of India to implement National Register of Citizens NRC in Manipur in the interest of the state in particular and of the nation in general as adopted. सरकार की वारेप अदु खनबदा सरुक यारदुना मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेनाई हौजिक लाइरिबा सरकार असि मियांगी याइफनबा अमदी येलोमी सिंगी तुंगी पुंसी कन्नबा होनबा असिना सिंगबा थबक सिंगदा अहेनबा मियंग थमदुना थबक तौबा सरकारनी मसिना मरम ओइरगा आइन कायना संगलकपा मिटोप सिंग खंगदोकनबा सरकार असिना इंकुमजा लिसिंग अनि कुनिथोइदा NRC चनहनबा वारेप लौकी मांगनाई मणिपुर के सिंगी जिला खरा मरुइना चुराचांदपुर कांगपोपी चांदेल अमदी टेक्नोपलना चिंगबदा खुल मसिंग का हेन हेंगलकपा अमदी मिसिंग का हेन हेंगलपगी ऑफिशियल डाटा लेरे असिकुम फिबम असि सरकारना यामना लुमना लौबगा लोइनना येलोमी सिंगी तुंगी पुंसी कलहौनबा थबक पाइखटपनी मांगनाई मिजोरामदा इंकुमजा लिसिंग अमा चमापन यांखै माथोइगी मतुंगदा चंगलकपा मिटोप सिंगना लम लेबा यारोय हाइना लाउथोकपदा कनानासु कैसु हाइदे मणिपुरदा लिसिंग अमा चमापन हुंफु माथोइ मतुंगदा चंगलकपा मिटोप सिंग खंगदोकनी हाइरुबदा सरकार असिना अककनबा फुरुप अमदा अतमनना सिंगनबनी हाइना लानना संदोकपा यावी सरकारना तौरिबा थबक सिंग कनागुमा फुरुप अमतदा सिंगनबा लेते प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन अदु पुखलदुना NPF की MLA लेसियो कैसिंग हाई आइन कायना मिटो कया चंगसिलकपा असिना मणिपुर याउन अतोप राज्य कयादसु अचोप चैथेंग पीरे लेपल लैतना चंगसिलकलिबा मिटोप सिंगना राज्य असिगी डेमोग्राफीदा सोले येलोमी सिंगी पुंसी सेमिलोन अमदी रिसोर्स चैथेंग पीरी मांगहाई ममांगदा मतम चाना मिटोप खंगदोकपगी थबक चथरमलबदी ngasi थोकलिबा इरांग असि थोकलमदबसु याई खनबदुदा वाटर रिसोर्सेस मंत्री MLA सिंह MD अब्दुल नसीर थोंगाम शांति लौरेंबर रामेश्वर शेख नुरुल हसन सरुक याकी मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी चुराचांदपुर की DC अमदी SP ऑफिस तुगाइदुना मई थाबा थौदोकी मतांगदा FIR निपान लौखटले थौदोकतुदा हाकथेनना चेनबा मियोय कुनरोम मसक खंगबा ngamle पुलिस कांस्टेबल अमा सस्पेंड तौरुबगी वाहौदा चुराचांदपुरदा थोकिबा थौदोकी मतांगदा कांग्रेस की MLA के मेघचंद्रना सभादा पुखलपा कॉलिंग अटेंशन की पाउकुम पीरदुना मुख्यमंत्री नाहाई मियामगी इरांग अदुदा नोंगै पाइबा मिलिटेंट सिंग यावबगी खुदम चांगदम फंगले FIR निपान लौखटपगी मनुंगदा केस अनि अमदी CBI दा सिनक्रे मुख्यमंत्री नाहाई पुलिस कांस्टेबल अमा मिलिटेंट सिंग लेमिनबा थेंगनबदगी मरी लेनबा SP ना सस्पेंड तौकी मियामगी इरांग थोक्ट्रिंगाई ममांगदा MLA अमना सोशल मीडियादा मियामदा इंसिनबा मानबा वाफम फोंदोरकी महाकी मथक्तसु FIR लौखटले थौदोकतुदा सिक्योरिटी पर्सनल तरु खोंजंग चंगसिनबा मियोय निफुहुमदोय अशोक अपन नंकी मियोय अनिल अनि लेकिदि हाइना मुख्यमंत्रीना मखा ताकी
Shiri Biren Hai, Togdok to the land record, Yauna Marueba Chiesang, Maisaki Balete, Marueba recording, digitization Tobuki Tabak Ayamba Loishilagre, Aduna recording Monkey Gani Haibigi, Nunangai Oide, Mukemantrin Hai. DC office ki ka ani SDO phamba mane aduga SC phamba ka ani mai chai adubu timely intervene to kalle kanma ngamo DC ki banglo aduga SP office kashu thudokpa tokde jiksu dum function tori establishments in the effect of mangan tahalakpa record ki kari ki mangan nabugi torpa aduga maruina international flag singharaga madai de khong kai ne pagi lakpa mayam siamna thamoi kai ni ngai oiba government so ko yam ngai dane ko action security ki life aduga leiba property kangada bani aduga yaringai mission project scope kana restraint to hai basi makha paikhat ki bani FR nipan resa to busi manunda ani mate arms ki kari gi yaw ba aduga kai gi khara ani mate ko CBI da interest of the mi kun gumbo su hobi manunda identify tore government ki side gi sugumba abok se makha ta na thok na ba hai ne ko yam kon honori record na sima ke do guriam to sokhiba to jona leite record se achana ko se mang na ba hill area gi oigera valley area gi oigera 40 record puno mai ko digitization to rokanda ko safe place thamanga me Shiksha Mantri Thonokjom Basanta Kumar na hairi Mairoi singi textbook sing chaliba tha asigi manungda mapung phana phanganaba sarkar na honari MLA Khumuksam Joy Kisan ngasi sabada Mairoi singda school authority singna textbook sing ningthina phanganba ngamdabagi matangda pokalapa calling attention motion amagi pakum pireduna Shiksha Mantri hai Mairoi singi textbook sing namba amadi yenthopagi thabak asi Board of Secondary Education Manipur na tawbani sahi amada textbook lak nipan gi mathakta nammi Mangnai, Hausik Toliba Irang Amadi National Highway the Topa Tongan Tonganba Kudong Sadabakana Maram Oiduna, Lyric number that State Pushilakpada Kudong Sadabakaya, Mayok Nakibana, Lyric number that Tengtabani. Tabiriba Paosing, Akas Bani, Infaligini. Mukhyamantri Nongthoman Biren Singh na hairi Manipur tholiba kanguk ki irang asi laksin na bahonabada Manipur police ki personal mapan sigre marfudani pana asok apan nangle Manipur Bidhan Sabha da Congress ki Keranjin na hanglapa wahangi pakum piriduna Mukhyamantri na hai thogdok asida Central Force ki personnel ahum siki humpu mapan asok apan nangki mangnai leikidraba singi imung manung da sarkar na state ex gracia scheme gi makada Manipur police personnel nipan gi khwaidigi nangnaba imung manung da khetri puron pikre amagina pinanaba thaurang tauri Masigi matakta soklaba police personnel sing dasu khetri puron pinaba thabak paikatli mangnai Manipur victim compensation scheme gi makada asopa mioi marida khetri puron pikre Manipur police ki leikidraba personnel kharagi nangnaba imung manung da maram chaba yenglaga matik chaba thabak pinaba thabak lokot pa haure Congress ki Surja Kumar Okram na hanglapa wahang amasung makata ba wahang sigi pakom piroduna Law Singu Mantri Thongam Bisojin hai May ahumdagi haurakkiba hingsa asida Law Singi lamda kaya yamna mang tahan bagi haibagi ki matangda Raijagi Law Singu bibangna tijin ba haure Haujik phawbada law hector lising manga chama kuntret mang tahan bagaloinana phaw metric ton lising tara manga chamri kuntratre mang takle Mangnai, irang asina solaba laumi lising mapan chamapan sumna amagi manungda laumi lising ahum chamri marfu hum doida ahan batangkaki oina lupa koti taranipan lak kuntratre pinanaba home bibakta khangan kre masiga marilanana home bibagna mamang thagi kunma thoida home darkar leiba senpham sing thadokre ani suba tangkaki senpham pinaba laumi lising ani chahum marfudra mapan gi verification mari leinaba deputy commissioner singna haujik chathari Kangpopi Police amasung taramapan suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana ngasi ayu Kangpopi jilagi manung chanalaiba NKM Police Station na konba Songtun Village manaki umang singda thiyumagi thabak chathakre maduda improve mortar launcher ama mortar explosive ahum amasung primary cartridges ahum phangle Amaromda Technopol District Police mga suba Assam Rifles amasung mga suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana Technopol jilagi More Police Station manung chanalaiba Elora Hotel la thihumgi thabak chathaki maduda kujuklai kya phangba ngamle hari magazine yawba .38 pistol ama improvised explosive device tara hand grenade ahum carbine marfu mangana singba polam sing phagat ki masiga mailena More Police Station da FIR ama lokotle hari Dhanamanjuri University ki makada laiba DM Science ki Dhanamanjuri University Platinum Jubilee Hall ngasi University asigi Vice Chancellor Professor N. Ras Mohan na sangakre thoramdu wangang bada Professor Ras Mohan hai ingkumja lisinguma changapan nifu tarukta lingkhakiba Dhanamanjuri College matamadu da Arts Science amasung Commerce haina khaidoklamde matam kuinadagi mapung phaba hall ama laitrabasu ngasidi seat capacity sama laiba hall asi sangaduna tungda tongan ba thoram sing pangthokpada mateng panglagani
Lanjenarapna Ladiba Miyoi Singi Semilon Paganaba Pandamda, Manipur Seva Samitina, Seva Bharati Manipur Amasung, Humanism Foundation Punna Sinduna, Ningto Kongdaleba, Mangol Ngambi Kolesta Hangliba, Relief Camp the Skill Development Amasung, Livelihood Training Pang Twkhre, Taurum the Mai Palo Entrepreneur Kiana, Wangang Ki. Longmai Baptist Church Linkakibagi Kuntra Mapan Suba Kumon Thorum Ngasi Church Asida Pang Twkhre, Thorum Duga Mari Lena, Longmai Baptist Churches Council General Secretary Dr. Rathai Pau Yamaina, Ningsing Yumbi Ama, Maikum Hangdoki Amasung Souvenir Ama Putoki. National Immunization Day gi matang da nomu Oiba Jila Thaki workshop amang asi None Jila gi Longmai da leba DC Office Conference Hall da Pang Twkhre. Workshop asi District Task Force Immunization na District Health Society ga kusam maduna punna sinbani. Thaunodu Jila dugi CMO Dr. Jet Kamai amadi atai health ki official sing saruk yaki. Manipur University ki Department of English and Cultural Studies na Indian Institute of Education Pune ga kusamaduna jati thaki seminar ama University asigi court hall nga si Pang Twkhre. Department asigi alumni amasung Thai Manipur chapter gi mateng ga lona Pang Twkpa numin inigi oiba seminar adu Northeast Culture Literature, Language and Education a multidisciplinary approach haiba hiramdani. Manipur University ki Vice Chancellor Professor N. Lokendro na Guwahati da leba Cotton University ki Vice Chancellor Professor Ramesh Chandra Deka yauna tongan ba Professor Singh saruk yaki. Ngasigi thoram aduda and education to academic writing and presentation skills kauba lairik amasu phongki. Akas Bani Imphaldagi Pau Tabiri. Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi Bharat asi malem da nupi da sakti pibagi achoba kudam ama oiratli mangnai leibak asigi nupi singda kudong chababu pirabadi lam kudimakta nupa singdagi henba ngamli. Orissa gi Ganjam Jila leba Beharampur University gi kunmanga suba convocation da wangang duna Rashtrapati hai matamamada nupa singtana thabak toramba armed forces yauna atai lam singda nupi sing mathok tawba haurakle mangnai athuba matamda Bharat asi malem gi khwaidigi chawba ahum suba economy oiragani amasung nupi sigi thaudanga loinana leibak asi ingkumja lising ani niputare phawbada chawkhatpa leibak ama soidana maki oiragani. Rashtrapati hai mioi koti sama nipuram leiba leibak asida sada nipu mapandi nupi ni amadi leibak asibu chawkhatpa leibak ama oinabagi damak nupi singda hena sakti pibagi tangai phadaba lei. Kendra gi Selthum amasung Corporate Affairs Mantri Nirmala Sitaraman ngasi awang nungpok lamdamgi Land Custom Station singda Electronic Data Interchange tara virtual oina sangakre. Thaurang asina karbar tawbada hena kudong sahan na bagidamaktani. Selthum Mantri na Bangladesh ki ngangkai paringda leba Assam gi Land Custom Station ani Meghalaya gi taruk Tripura gi ama amasung Bharat Myanmar paringi Mizoram da leba Land Custom amada Electronic Data Interchange mapan sangaki. Taramani suban Nagaland Bidhan Sabagi ngasi aroiban numita Bharat Myanmar ngangkai paringda free movement regime gi matang da warep ama logduna pass Twkhre. Ngangkai paringda mi chathok chasin tawba yanaba ngangkai da tariba mioi sing amadi village council authority singa kupna khananaba Kendra Sarkar da taksin bahaina sabhana mot amata oina warep launaki. Upamukhyamantri Y Paton na warep adu pukhaki resolution adugi matung ina handakta Kendra Sarkar na free movement regime lokthonaba amadi Bharat Myanmar ngangkai paring sambal khana warep lokiba aduna Bharat Myanmar ngangkai paring da tariba mioi singda chawna kudong chadaba mayok na hangani. Masida natana nakal ani da khundariba mioi singna numit khudingi leibak ani asi lantok lansil togduna low sungi thabak thorong kyamarum chathari. Kendra Sarkar ki thorang asina matam sangadagi nakal ani gi marakta leinarikliba marida akaiba piragani hairi. Aroibada maruiba pau. Manipur Bidhan Sabha na NRC sanhanaba ingkumja lising ani kunithoi da lawkiba warep nahona na sesin hanbaga loinana masibu sanhanaba Kendra taksin bahaina warep lawkhre. Mukhyamantri Nongthomam Biren na hairi Manipur gi chingi jila kharada khul amasung missing ka hena hengalapagi official data leire. Churachandpur ki DC amasung SP office thugaiduna mai thakibagi thokdoka mari lenana FIR nipan lokale mioi kunrom masak khangma ngamle haina Mukhyamantri Nongthomam Biren na hairi. Manipur tholiba kanglu ki irang asi laksinaba honabada Manipur police ki personnel mapan chigre marpudani pan asok apan nangle haina ngasi Manipur Bidhan Sabha da Mukhyamantri Nongthomam Biren na phongdokre amasung Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi Bharat asi malem da nupi da sakti pibagi achoba kudam ama oirakli. Pau